Kuri uyu wa gatatu tariki 18 z'ukwa gatandatu 2025, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yasubije Donald Trump wari wamusabye kuyamanika mu ntambara ahanganyemo na Israel. Ku rundi ruhande kandi Uburusiya bwihanangirije Amerika ku bufasha bwa gisirikare byaba bigiye guha Israel. Muhawe ikaze. Ku wa kabiri tariki ya 17 Kamena nibwo Donald Trump yari yasabye Iran kuyamanika nta mananiza, nyuma yo kuyibwira ko ukwihangana kwa Amerika kuri kugenda kurangira. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yateye utwatsi ubusabe bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasabye igihugu cye kuyamanika mu ntambara gihanganyemo na Israel. Khamenei mu ijambo yavuze kuri uyu wa gatatu ryatambutse kuri televiziyo ya leta ya Iran, yavuze ko igihugu cye kidateze kuyamanika nk'uko Donald Trump yari yabyifuje. Yagize ati, abantu b'abanyabwenge bazi Iran, igihugu cya Iran ndetse n'amateka yacyo ntibazigera babwira iki gihugu mu mvugo yuje gutera ubwoba, kubera ko iki gihugu cya Iran kitazigera na rimwe ikimanika amaboko. Yakomeje agira ati, abanyamerika bakwiye kumenya ko uruhare rwose rwa gisirikare rwa Amerika mu ntambara yo muri Iran nta gushidikanya ko ruzaherekezwa n'igihombo kidasanzwe. Ali Khamenei yakuriye inzira ku murima Donald Trump mu gihe hari amakuru ko Amerika yaba iri kwitegura kwinjira muri iyi ntambara. Kuri uyu wa gatatu ubwo indege z'intambara zarimo kurasa i Tehran, ibihumbi by'abanya-Iran batuye muri uriya mujyi barimo bahunga, ni nyuma yo gusabwa na Amerika kuva muri uriya mujyi. Ku rundi ruhande kandi Uburusiya bwihanangirije Amerika ku bufasha bwa gisirikare byaba bigiye guha Israel. Umunyamabanga wa leta wungirije w'Uburusiya Sergei Ryabkov yatangaje ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanga ubufasha bwa gisirikare kuri Israel mu ntambara yayo na Iran bishobora kurushaho guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Uburusiya Interfax. Ryabkov yasabye Amerika kudashyigikira Israel mu buryo bwa gisirikare, ndetse anavuga ko kuba banatekereza kuri ubwo bufasha ari ibintu bibangamiye akarere. Ryabkov yavuze ko Uburusiya buri mu biganiro n'impande zombi, Israel na Iran, mu rwego rwo gushaka gukemura amakimbirane. Ibi bibaye mu gihe Israel ivuga ko kuri uyu wa gatatu yibasiye ibirindiro 40 bya gisirikare mu burengerazuba bwa Iran, birimo n'ibyo Iran yari yateguye kurasa kuri Israel. Ku rundi ruhande Iran nayo imaze kurasa ibisasu 2 bikomeye kuri Israel mu masaha y'ijoro.